amala ipogo ilan na ulan ramalang na cacaki neraka na daniki suruga agaw ang kaisi mata jagaiwi lilana itu lilay de nakibuku tapi maromo pakadang na bitanigi tau mapabuka lolongangi apalang pada apalan na tau na pabuka dito na kurangi apalan na papuasay kami makutana pekutosi ko mapabuka ka nang katau nasang alin na laubuka na di na puasa ang kagapalik makwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena puang Allah Ta'ala ke hadir iru puang Allah Ta'ala alina panca jiwi linoi lololisa termasuk waktu ipakewe 10-2 ulang ilalan nasi taunge puang Allah Ta'ala patentui. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Majapu bilangan na ulang ilan nasi taunge risisi na puang Allah Ta'ala 10-2. Angka telu ulang ripal lawangan naro na pitte na bitta malabbi. Maka di nabita Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahron ummati. Itu bulan Rajab ulanai puang Allah Ta'ala. Sya'ban ulakku nasa nabita. Wa Ramadana syahron ummati. Ulan Ramalang ulanai ummakku. Yan na to ampai ya kota ni bulan Rajab na pamigay ni padongan na imangi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ipuang wering ihe barakakna bulan Rajab si bawa Sya'ban kue topa pada pikiki ulan Ramalang. Aga barakak na bulan Rajab. Nareko na werini aciningingati untuk si sumpus si bapuang Allah Ta'ala melalui sampajangi. Ia tu barakak na bulan Rajab. Ya ke bulan Sya'ban nonroi nabita maki buah persiapan untuk mulai bulan Ramadan. Ya ku barakak na bulan Ramadan untuk idik manange hadiah lopo na weringi puang Allah Ta'ala. Iro wawan marioloiro malampe umuruna ya ku umat na Nabi Muhammad tu nasari pamasin na salamakang ponco umuruna. Nabi Sulaiman runtuk tomato teri. Majik mutoli teri nakada. Mate maloloi anakku. Siago umuruna na mate nakada. Malolo lada je nape 200 tahun. 200 tahun nasa mubi mati malolo. Onlo lampe no umuruna ro.
Maka dari Nabi Sulaiman alaihissalam paja ini teri ang kamu pa umak munritai Muhammad asan na nabinay liwa pa ponco na itu muruk na anakmu tu. Nakada siaga mi muruk na kada. Oko mi palawangan na nangi 10 na 70 tahun. Among kaliwang ngiro na satu mite na bali-bali man kasih tetu. Pajit tari lapot tomato anak kadawe. Tama moga palik suruga kamaku itu. Na ponco lah ada mi umuruk na tu ya ku ya maku atu sisa mi tudangang masih kiri. Maka di Nabi Sulaiman aja ni maka datama moga. Demu tama ko de panatama iro. Dena tama suruga sinin na wawanna Nabi Marioloy. Kode panatama umat na Nabi Muhammad to nasari pamasin na salamakang. Idi ro nasar ro. Dan Nabi Sulaiman mo pa mga kuiki. To ngang iponco umuruta tetapi kuyale baraka na ulan ramalang yolo kita masurugan ni romalampi umuru na ro. Maka day lapoto mo to agaro pasabaran na maponco umuru na mariolo tama suruga. Nakada ang kana ulan ramalaya lingi idi di gaga. Jadi idi tu bawang ang karamalata tu. Iya ko Nabi Isa September mi ulang nga sirami. Yapi di ang karamalata. Iya ko puasa angkasa. Mak-mak diulo yang kami na puasa tapi ramalat di gaga. Agero kelebihan ulan ramalang. Iru ulan ramalang untuk idi angka amala ipagaw ilan na ulan ramalang nasabari na di na po jiki naraka. Naudani ki suruga. Amala ipagaw ilan na ulan ramalang na cacaki naraka na daniki suruga agaro puasai i puasa tu idi nasabari na cacaki naraka aga butina maka di nabita mansoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nigi tepuk papuasai. Si mata-mata karena Allah na puasa. Batina ma puasa ihtisaban. Maraja tanga, maraja reking, maraja pertimbangan. Ya kong kamilo na pogau na timba-timba jolo. Mapuasa kahe. Tapi kalau pogau iya gagaiwe wadi jaji letuk sepuasa aku tapi madodo ngapalan na. Apa iya melo upogau de na puri upung Allah Ta'ala. Iya melo upogau de na puri upung Allah Ta'ala. Mancaji de na pogau mapuasa kahe. Tapi kalau bicara gagawe, maka roi puasa aku. Madodong apalana puasa aku. Dia na bicara gagawe. Maka ia sang ihtisaba. Ia tahu makui ma puasa, maka dia na bita ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Puraya dan pengemanang sinin na dosa na mapura laloy. Ia ko nak dampeng ngipung Allah Ta'ala dosa tatul rewak ripambasina pung Allah Ta'ala amo ya sulunga kita manaraka itolak toh. Ia minamelo naraka tarima kitu ko ang kadosa na denta susu na tomate.
Latuk kama lino demo panata susu. Nah, iya na tu ibisa yoko neraka. Iya kuma pacin ni ilalusiki pebang salai neraka. Tama no suruga. Jadi ko nak dampangan ipungan latala dosa ta na tomate capu dosa na tomate amoya suluga kita neraka itolak to. Jadi upasak kia ajala loki gama capak-capak ta neraka matu ko dega dosa ta bawah. Ilaluki tu desisa na puji-puji ki neraka ko dega dosa. Nero yang Cina na ditar ia ko makasimu ibat eta mapuasa lolonga ki pengampunan dosa he sinina dosa ta mapuraloi nak dampang pengampunan taala te ia itu dasange bulan Ramadan adalah bulan maghfirah ulang adam pengat dosa te. Nah, kemudian amala ipagaw ilan na bulan Ramadan nasabari na mudani suruga. Jadi natolak ke nak neraka nudani ki suruga. Ia kemuliaan ye. Aga nudani suruga yang pertama taliul Quran. Tahu na puji mengaji-ngaji. Na puji baca-baca Quran, na puji mak gurui mengaji. Maka dia Nabi ta man qara'a harfan min kitabillah nigi baca si di hurupu ilalanna korange lolongan si di deceng ikali 10 si di hurupu si di deceng kali 10. Ia kora malangi na bacai kali 70. La aqulu alif lam mim harfan. Maka dia Nabi tadeji wakada alif lam mim itu si di hurupu. Tapi lipuna, lemenna, mimnya masing-masing satu huruf. Jadi itu kutu mengaji-ngaji. Napa ki makada alif lam mim. Telu hurupu kali 10 telu pulo. Ramalangi kali 70. Mancaji 2.000 decing. Napa alif lam mim 2.000 decing. Jadi mode niris mengaji barakna kuang kamu korata bukai pamulanna alif lam mim. Ya kode negatif serta baca tutu ni. Lolongan 2.000 decing. Apalagi kuang kamu tis serta baca nanta saka-saka. Makanya minta nigi baca Quran atas saka-saka na baca toi 2 palolongan na. Siddi karena bacana, siddi karena tas saka-saka na baca toi. Jadi miro tas saka iro. Makia palato. Ibaca iro. Kisagi pauza. Kelima. Ipalampir kumale pa itu 2 huruf punya za manda sarasata tas saka-saka na ibaca tu makia palatoi de ang kami masahat desa makada madosa itawe ku ibaca salah kurangi tapi kaya dia sing baca salah. Ia sengi baca salah, irisas sa bacana tapi ia tung kami tupa salah. Maga pak ikut patujui bacana salah lagona. Contohnya, maka dia bacana Allahumma barik lana. Tapi nasabak lagona melu patuju Allahumma barik lana. Lah, ada pasti salah.
Upan patuji bacana sale lah gue. Iya nih asal ya tungkap pasala iya sasalah. Iya kodene ya tungkah tas salah. Tahu mak guru na salah, dene reke salah tetapi tas salah. Iya tahu tas salah merumo ia dampengeng. Engkau tahu mak guru mak palarioto nau kini matu belajar. Ya kau to engkau kina mak kada belajar lese lalu ki. Mormula tu tas salah. Nah tapi lampu merah mak teru polisi tikang ni. Aga nasa polisi dia boleh miter belajar. Lah polisi lagi mak dampeng apalagi pun Allah Taala. Sini no masalah melebih engkar. Jadi bacamu korangnya. Yuk daniyo kupung Allah Ta'ala. Selama mak guru ki. Degaga salana. Tas salam yang kah. Magampa ya dampengeng. Iya na tu ampai. Ku masalah guru maka dia nabita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ia kopak disenget tertuntuk mapamula tojat-tojata letuk caluri nak buru jadi mati pitu pak mak guru nah senabita pak maga selama mak guru ki dega salah tapi ko maca ni tajan yang kesalahan ia tu tamai musabakah tahu macam mana tuh makanya ya ling Dewan Hakim. Aga zaman nero Dewan Hakim nih. Tajang yang kana salah na baca. Ya lingi nilai 100. Angka salah baca kurang. Salah sih kuras sih. Pede mega salana dan nilai juara. Apa tahu maca tama. Tapi selama mak guru ki maka digaga salana. Sini no masalah lebih. Jadi tahu mak guru tahu na puji baca Quran yuk dani yuk kusuruga. Yang kedua yuk dani yuk kusuruga tu wahafidhil lisan. Tahu engkai si mata jagaiwi lilana. Ia tu lilai de nak buku. Tapi meromok pakat dan terpertikan gari lilai melemah dega buku na tapi meromok angkat tawe mak bicara aja tokat dak je maka ye milu jagai he aja nas sabari lilatan makat dak tawe ni jagai makanya di Nabi Isa itu Siti Maryam khusus puasana isuruh jagai lilana. Puasana Siti Maryam isuruh manre, isuruh minum, tapi isuruh tema puasa. Maka dia pungan datang wa kuli washrabi wa qarri aina. Maryam, andreko inuko asenak-senakko tapi kuang katau mewah ko ada angkat tau makada-kadaiko akadako inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yauma insiya. Ya kuang katau makada-kadaiko akadako mania kak mapuasa ya. Siaso de wa bicara tau linoe. Silalona manre, silalona minum. Nah kada kuang katu mak kada-kadai ko kada mak puasa kai. Mak puasa kai. Aga puasana dewa bicara. Utahangi lilaku dewa bicara. Jadi bahkan disyariatkan puasa khusus dia nak bicara onro pentinai jaga ya sangilila. Abang nga ang kita kapo pa kampung imilo mak kada-kadai Siti Maryam. Maryam keturunan Nabi ko tu
maka na abu kimra'a sawin, ambukmu Maryam tania arone betta. Wa makanat ummuki baghiya, indukmu tania makun rei salah, tania makun rei kedo salah indukmu he. Ambukmu tania tau betta, indukmu tania makun rei salah, majik nang kamu mana dejek galak kaimu mana. Boy nak tahu pak kampung makada-kadai majik nang kamu kuat tu he. Keturunan Nabi kutu dena betta ambukmu, dena lo salah indukmu mana kamu kuat tu. Tapi nasabak isurut tahangi lilana aja nak bicara fa asyarat ilai, mak jeluk mi bawa Siti Maryam makalengke. Na jeluk ya anakna betul nak kada iya bener anak mutanai. Pak Dewa bicara ya ma puasa kak. Menrek pelana pak kampungnya agana sang wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiya. Pekko batewe mewai ada anak ilalet tojak-tojangi. Nasabari pungan Allah Ta'ala melingi mukjizat Nabi Isa silalona jaji mak bicara. Nabi Isa nak bicara. Maryam dia nak bicara, nak tahan lilana. Agana sang Nabi Isa, inni abdullahi atani alkitabah wa ja'alani nabiyya. Itu ya atanna kak pungal Ta'ala. Nawarkeng ngak matu kita ya sekita Injil. Na pancaji to matu nabi ko batoka. Na pancaji kak nabi ko batoka. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Na pancaji to tu matu pungal Ta'ala bawa baraka kenro kampung roi. Jadi kenro kampung monro Nabi Isa angkat tu baraka na bawah. Terbukti watuna yimanakang karoma mate nonroi indok nami mana ia to jaji maculik lolero karomero. Mampunga mak buah langsung matasa. Unro baraka naro. Nairo Nabi Isa latu mako kwede patu na mate iparakai ko pungal Ta'ala. Korangnya pawi. Angkanang kamatu Nabi Isa ni paturupi mang. Denan caji Nabi tetapi mencaji umatna Nabi Muhammad to nasari pamasin ne salamakang. Ayan rin tajat-tajang mamagi-magi ko lanran no matu ketu baraka itu nulis ilalona itanang ngasewi langsung mak buah. Angka baraka na bawa napo mitoi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Na pancaji kak pungal Ta'ala untuk bawa baraka kendro kampung unrui. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Na pasato pungal Ta'ala sirko mengi aja utatang sampajangi si bawa sakka egang kamatiku. Gang kapajaku tuo. Jadi puasai sampajangi sakka ang kami meni oko umak mak dioloy. Cuma iya ko cik di amala na pagok cik di puasa, cik di sempajang, cik di sakke cik di to mi palolongan na. Iya pui di iya korang malangi pagok malicung-licung apalan na. Na patah tambah pungal Ta'ala apalan na. Makanya termasuk ye amala nodani suruga. Yang ketiga amala nasabari namudani suruga kuidi adalah wamut imil jian. Laipoji mapandre to maliwasang. Dia to malak perlu. Dia na malak perlu emi tete maliwasang. Ya kong kamapad-dipad dikasih we asyangi nyawa. Pasilelei. Pasilelei. Dan termasuk mapabuka itu termasuk mapabuka. Naudani suruga.
Maga pa itu tu mapabuka maka nabi tanigi tau mapabuka lolongangi apalang pada apalan na tau na pabuka Dito na kurangi apalan na papuasay. Jadi kung kato mapabuka aja tak kada hide ulau buka ya nalagamaya palaku. Dito nalay. Di nalay tetap palatay di papuasay lolongan ngi bonus tau pabuka iki. Kami makutana pekotosi kumapabuka ka nang katau nasang alin na laubuka na di na puasa. Ang kagapalik makor. Pendek dari liman. Ya aja na pala aja na rahasia. Maka de guru taya kuang katau nasang alina lau bukan ade na puasa. Asurimundi matu ipasokong. Ipasokong wajah ipuasa iro tau mapabuka Apakah niya na mapabuka de apo tabuka pa de tak puasa. Ni sokong matu apala puasa. Kaya sokongan iro puasa ta sesa iro biasa mapuasa ki nak kada de apo jangan kada puasa. Di sisa ka puasa ya sokongan pikun ni pale maka de guruta ya ko diga ada sokongan dosana papabuka ipakokongi melo pilo buka de puasa. Dosana papabuka ipakokongi apa digana sokongan ya ko kamu na sokongan. Tapi ang kacarana supaya dia ni pasokoki peko bici papabuka de tua puasa ya maka de papabuka mau je iya de to ai ganrusu ni kumakuani ro sini no masalah malabi ang kadere. Nah, kemudian yang terakhir yudan yukusuru gitu waso imina fi syahri Ramadan. Ia tau pas suku-suku puasana ilalena ulan Ramalang. Ya sangi pas suku-suku pakanja akibat tema puasa ya kuang kayalla isoko matu kupuri Ramalang kalata. Apa aga je ya sangi pas suku-suku target na isuro ki puasa tu la'allakum tattakun. Target na puasa itu tattakun berawat mancaji orang bertakwa. Ero, jadi asale na puasa ta kumakasing puasa ta inudani suruga iwadingi parole sifat tattakun takwa. Agar ya sa takwa maka dari pengulut ta Umar iro ya sange takwa padai na tasan rupa kutumula lalam maja. Ya kutumula lalam maja tu inanungi iro makanja-kanja iriolah. Iro sabo-sabo majae leseri. Makor ya sang lalam maja. Makotoni rasangi takwa. Aga na surap pungala taala iya naro tuli laku-laku. Iya na tiangi leseri mi manya aja ni pogau. Te iya sa takwa iya target ta Jadi kotoma puasa na irulle na toli jagai aga na surapung Allah Ta'ala irulle ni misal kada na cacepung Allah Ta'ala ile seri iya na tu puasa pansanane yudani kusuruga butina orang bertakwa suruga hadiah na makadai pung Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ipak berisi kimatu tama suruga. Berarti miga ki si bawaro. Ya komiga ki orang bertakwa. Ipak berisi kita masuruga. Denai paresaris satu tama. Deni paresa ki to tama suruga. Miga ki si bawar rombongan. Tama mana pi suruga orang bertakwa. Napai ipamula yaumul hisab mundrita. Ia kui pamula ni yaumul hisab iparesa ni matu tawe maka dia si sabbu patau iparesa si di balolos mak dapi ukoi di. Jadi tama memang ni suruga orang bertakwa ia ni mondri iparesa ni. Iparesa ni mondri. Paresa ni tai mondri. Isa lain ni di.
Nah, si sak butai paresa si di bamadapi lokoi di si di batam suruga. Teh lolos. Nah, sini no maksa iye tai iu dan yuk ke suruga. Jadi pekko palolongan na iye barakak na bulan suci Ramadan ye na tolak ki neraka nu dani ki suruga iena tanda keberkahan ni gangkanna malakda tulilau wa balighna Ramadan ipun pada pirika ulan ramalang di barakan ulan ramalang na tarima pun Allah Ta'ala pak dongete mencaji di idapi bulan suci pakat takat taiwih itawatallun itu insyaallah jadi memagi-magi pakasingi bateta pokoknya agana surah pun Allah Ta'ala agana tiap pun ya gurin niniri insyaallah kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan membawa sifat-sifat takwa maka insyaallah okopi matu suruga si pulung sipa karirio insyaallah. Saya kira demikian sampaikan sini na 75 ni turipung Allah Ta'ala memagi-magi pandiru lima kamalakangi waditu ya palaturang lo sila surata ede panadapi mengkadingi subuh. Demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.